Pinggis Manise Kenge Mama Anissa. Apa sih penganggone sampai kasep kangatone gawe ati geregetan nyawang sempeang. Aduh dong bagus sing sejagat mong dewe kuda sekal angdan di dua-dua wong Gunung Jati. Pandeng-pandeng di bongsi sampai mata kekonangan akeh wong wadon kedenan nyawang sempeang beli kuangat gantengin aduh topangan. Ayo Pinggis Manis yang Mbak Buyut nyata panitia orang atau nih siapa Mimi? Mimi Widani, Mimi Bidan, Mimi Wildan, panitia Mimi Wildan, sedulur Dewi Pantura, Mimi Wildan. Kula pengen kenalan, wetir ora diterima, jantung degagan mareki sampeyan. Mame Widan, Mame Pidan, CDSDS Production, Mame Pidan. Sengaja mencuri tapi sampean ngerti adalah pola orang wirawangan. Pandai-pandai beli bongsi sampai mata kekonangan gawe ati geregetan nyawang sempeang beli kuangat ganteng aduh topangan. Mama Epidan mantan kesel dihormati. Pinggis Manis kenge angupin Aditya wong susukan ang Nandi wong Gunung Jati. Meme Aulia wong Muslian sing Timur Tengah Omai Sapa Dede Sapa Nokia Tilin, Bos Moda, Aye Angga Bundera. Wetir ora diterima, jantung deg-degan mareki sampeyan. Bunda Pidan matur nuwun, Bunda Sekar Bocil gabutong totoran
gantenge aduh